nekog koga Bog nadahne. Zajedno sa Dragoslavom su gostovale dve dame, mislim da su obe profesori univerzitetski, i one su dale lep prikaz knjige, ali ono što je govorio Bokan, to je bilo neverovatno, čudesno. Tako da sigurna sam da će tako predavanje biti i večeras. Kao što sam rekla, povod večerašnjeg okupljanja je nova knjiga Vladimira Medenice, Triptih za genija. Kako Bokan kaže, ovo je najznačajnija knjiga savremene srpske kulture, a pritom ova knjiga košta nekih 300 ili 400 dinara. Ovo predavanje 300 dinara i možete večeras da kupite koliko želite. Ovo predavanje je besplatno, tako da najvrednije danas ili besplatno ili kao što vidite košta jednu kafu. Iskustvo mi je pokazalo, držeći ove tribine, da mi ne možemo da shvatimo suštinu sami, već neko mora to da nam kaže. Naprimer, prošle godine u aprilu gostovao je Zoran Trifunović, doktor iz Novog Sada. Predstavljali smo njegovu knjigu Ja ili ja, ko sam ja. On čovjek 20 godina obilazi istok i zapad, sreće neverovatne ljude, takvo interesantno iskustvo, i u knjizi kaže eksplicitno ja ne verujem da Bog postoji, ja znam da Bog postoji. A ljudi su se uhvatili isključivo za njegovu homeopatiju. I samo o tome, homeopatija, pa su još i ljuti što ne može da ih primi naredne 2 godine i tako dalje. Mislim da ovu knjigu ne možemo na pravi način da shvatimo bez tumačenja i bez Dragoslava. Tako da hvala mu što je večeras sa nama, i Vladimiru Medenici koji piše i dalje ovakva štiva, i da prepustim reč našim gostima. Vladimir, hoćete vi prvi da se obratite? Evo, pošto je povod ova moja knjižica, da ja kažem nekoliko rečenica, a onda će Dragoslav uzeti stvar u svoje ruke. Pa ćemo vidjeti kako će to završiti. Mislim sa vama, šta će se u vama desiti, dogoditi i kakvi ćete odavde da izađete. Ja pokušavam već godinama kad govorimo o nekoj knjizi, jer ja sam ovdje silom prilika pisac. Silom zato što sam izdavač, već 24 godine bavim se izdavanjem ruskih pisaca, ruskih autora. Pre svega ruskih religioznih mislaca, a onda i nekih pisaca, književnika, umetnika, za koje smatram, ili sam smatrao da su u istom tom religioznom, tako kažem, ključu i religioznim, verskim, vernici, Bogom nadahnuti ljudi. Tako da je moje pisanje proisteklo iz potrebe da to nekome pokažem, da se na neki način objavi to što ja već 24 godina izdajem. Jer kako reče naša ovde domaćica, nekako je to sve na margini. 24 godine raditi jedan ozbiljan posao, znači izdavati najznačajnije ruske filozofe, religiozne mislioce, teologe, umetnike, estetičare i već pisce, a biti ne na margini biti znači biti tu još uvek. Vi ste samo na ivici. Nešto se vrti u centru, priča se o nekim, a i ovi sa margine nekad dođu na red pa se i o njima nešto kaže. Ja nisam imao tu sreću da budem i na margini. Izvan margine, negde u nekakvoj rupi. Dovijao sam se na razne načine kako da ove knjige pokažem ljudima za koje sam bio siguran da su isto tako negde u mogućnosti zainteresovani za ovakva štiva kakva nam prezentuju ili daruju ruski religiozni mislioci i pisci, da su na isti način kao ja zainteresovani, samo to ne znaju. Ne znaju jer je negde to sve skrajnuto, negde je to sve nepoželjno, negde je to sve, da tako kažem, besmisleno, iako je preispunjeno smislom. Preispunjeno da i nas daruje istim smislom.
Mi samo da čitamo, da se ne pokrenemo uopšte u duhovnom, intelektualnom, da tako kažem, pogledu, samo da primamo, mi smo osmišljeni i mi smo spaseni. Sada to se odjednom nalazi negdje da se ne može vidjeti. Neprisutno. Na tim takozvanim medijima, na televiziju, na radiju. Nema, ne. 20 godina nisam bio na radiju. Ajde, preterujem, 10 godina. Na televiziji ne pamtim, tamo u početku, možda dok još nisu znali. Čime ću se baviti. Kad se utvrdilo, jasno, da će moj put biti samo taj i nikakav drugačiji. Znači, apsolutno dosledan. Onako kako sam ja to video i niko drugi. Niko drugi ni kroz donacije, niti kroz neku pomoć, niti kroz bilo šta, jer je ovo izdavaštvo bilo pitanje slobode. Moje slobode i slobode onih ljudi koje sam objavljivao. Ne u smislu prodaje i rasprodaje. Zato možda je i bilo skrajnuto, jedan od suštinskih razloga. Drugi razlog je to što mi živimo u vreme apsolutnog porobljavanja, dokrajčivanja, porobljavanja i obezličavanja. Ovo su završni akordi te paklene muzike, koja se zove obezličavanje. Mi više ne znamo, niti se pitamo šta je ličnost, ili ko je ličnost, pre svega. Mi se ne pitamo ko je istina. Mi se ne pitamo više ni šta je istina. Mi se uopšte više ne pitamo ni o istini, ni o smislu, ni o ličnosti, ni o slobodi, ni o čemu. Mi trajemo, dotrajavamo, ne znajući šta čekamo, jer i ne čekamo. Ima ona drama Čekajući Godova. Oni čekaju i znaju šta čekaju ili koga čekaju. Godova koja je karikatura Boga. Godov gad. Karikatura Boga, ali čekaju nešto. Drežde kao pajaci, udaraju se u cevanicu, lupetaju gluposti, svakim se dan vrti, kao jedan te isti dan, ali oni čekaju. Da li mi išta više čekamo? Da li smo na toj posljednjoj, da tako kažem, stepenici, ispod koje je samo bezdano, bez dno. Dno bez dna. Ne znam kako bih to izrazio. I ne vidimo nikakvu mogućnost uspjeha. Evo, tačno sam znao da će ovako moja priča početi. Umjesto da lepo kažem par rečenica, šta je sadržina ove knjige, o kome se ovdje govori, odmah krenemo u neke nebuloze, neku apstrakciju, a u stvari pokušavam nešto konkretno da kažem. Da sad ne bi dalje išao u ovu marginalizaciju i ovo potpuno obezličavanje, da vam kažem, ova knjiga Triptih za gem je kao i ova prethodna i kao ova koju sada pravim, koja će se uskoro pojaviti, a zove se Duša u vremenu tuge, bavi se isključivo ruskim piscima, ruskim umetnicima, ruskim presvima. Znači, nešto je zaslužilo da se ja time bavim. Pazite sad ovu rečenicu, ja pa se bavim nečim što je zaslužilo. Dostojevski i Tolstoj su zaslužili da se ja njima bavim. Besmisleno. Ali nekako i smisleno. Postoji jedan ogromni, veliki, zlatni vek svetske kulture. To je ruski 19. vek ili druga polovina ruskog 19. veka. Zlatni vek ruske književnosti i ruske umetnosti. Posle italijanske renesanse i nemačke reformacije nema takvog renesansnog oblika kulturnog života, kulture, uzdizanja u kulturi, kao što je ruski 19. vek, druga polovina. Vi svi znate te velike ljude koji su obeležili to. Uglavnom preko pisaca, manje preko muzičara, a još manje preko slikara. Nekako su slikari najmanje dostupni našoj javnosti. U ruskom slikarstvu 19. veka, koje je grandiozno, veličanstveno, se ovdje govori ili se govorilo, sad se i ne govori uopšte, sa prezirom kao nekakvom akademizmu, nekakvoj kopiji zapada i tako dalje. Međutim, to nije to, ali to do sada i nije bilo. Posle tog 19. veka dolazi takozvani srebrni vek ruske književnosti i ruske umetnosti. To je početak 20. veka, njegova prva četvrtina, dok ne počinje ona revolucija, dok ne počinje represija, dok ne počinje proces obezličavanja i uništavanja ljudske slobode. I tada se rađaju veliki pisci, veliki mislioci. Mislioci pre svega. Izdao sam preko 100 knjiga, 150 knjiga ruskih religioznih mislilaca, uglavnom tog srebrnog veka. Počeo od Verđajeva,
Bulgakova, Pavla Florenskog, a njihovih preteča, Fjedorova, Solovjeva, Homjakova, koga je Justin Popović, malo ko zna od vas nešto da kaže o Homjakovu, ali Justin Popović, Ava Justin Popović, Sveti Justin Popović naziva Homjakova učiteljem crkve. Učitelj crkve je termin, pojam rezervisan za ljude koji su izborili istinu pravoslavlja. Ljude 3., 4., 5. i 6. veka. Ali je kod Justina Popovića Aleksej Homjakov dobio taj naziv učitelja crkve kao čovjek iz 19. veka. On je imao jedno prosto učenje, prostu definiciju, prostu odredbu crkve. Crkva je sabornost, sabornost je slobodno jedinstvo u ljubavi, u veri u Svetu Trojicu i Boga čovjeka Isusa Hrista. Slobodno jedinstvo u ljubavi, u veri u Svetu Trojicu i Boga čovjeka Isusa Hrista. I u tome je sve rečeno. I to je naš veliki Justin Popović imao sluha, oko, razum, čulo da prepozna i da shvati veličinu jednog velikog Rusa od koga počinje čitava ta ruska religiozna filozofska priča. Ali ovdje u ovoj knjizi Triptih za genija ne radi se o tim misliocima. Ovdje se radi o ruskim piscima prve polovine 20. veka. I o jednom, da tako kažem, preteči te velike priče o kojoj će vam Dragoslav ovdje nešto reći. Ja ne mogu da pričam to što sam imao, rekao sam u knjizi. To prepričavati ili izvlačiti nešto je, ne znam, nemoguće, smešno, nije dobro, ne bi ispalo ništa od toga. Osim tog jednog koji pripada prelazu vekova, a to je slikar Mihajl Vrubelj. Jedan veliki, grandiozni slikar o kome ovdje niko ništa ne zna. Jer su uopšte naše razmene, naš život, sa jedinim našim rođacima, sa jedinom našom braćom, i to patetično braća, to dosadno, otrcano, je u stvari suštinski istinit. Jedini smo mi u slovu, u duhu, u kulturi, u veri, u rodstvu, ono što može jedno s drugim i što je najbliže jedno drugom. I što može da daruje jedno drugom. Rusi mogu da nam podare smisao našeg života. Mi također njima. Jer kao što je u istini Bogo čovječanstva rečeno, Bog i čovjek, najveći i najmanji, i još se Bogo čovjek rodio u jaslani, među varvarima, ne u Jerusalimu, u Irodovom dvorcu, car judejski, ne, nego u Palestini, u selu pored Jerusalima, među kravama i teladima, među najnižim. To je suštinsko za ideju ravnopravnosti najvećeg i najmanjeg, Boga i čovjeka. To je ideja kojom su obuzeti svi ruski mislioci i književnici. Ne jednakost. Ona je izvitoperila ta ideju jednakosti svih i onda je ološ počeo da vlada nad višim ljudima, nad ljudima darovanim od Boga. Jer smo svi po Bogu jednaki. Svi zaslužujemo stanove, svi zaslužujemo kola, svi zaslužujemo da imamo sve. To ne postoji ni u prirodi, ni u ljudskom društvu. To postoji samo u matematici, A je jednako A. U najbezličnijoj od svih nauka, najformalnijoj od svih nauka. To u nečemu što je vezano za biologiju, za hemiju, za neke, tako kažem, nauke o životu, ne može da uopšte ima ni bilo kakvog smisla. Ali, pošto nam nedostaje jednakost, nije zgorek da budemo ravnopravni, što i jesmo. I to ne samo mi, ljudi, viša bića između sebe, ne samo sve kulture između sebe i ta najuzvišenija, najgordija engleska sa nekom tamo indijanskom, najmanje, nego upravo sa čitavom tvari, jer je čitava tvar bogopodobna. Čitavu je tvar Bog stvorio. Čitavu tvar i biljke i životinje i ljude i vetar, elemente, stihije, vodu. Sve je to bogopodobno i sve to ima u sebi Bog. I po tom zrncu koje svi nosimo, mi smo svi ravnopravni. Tako i ova veličina Rusije uopšte ne ugrožava. I sad ta prosipanje straha od neke Rusije je u stvari laž na koju generacije ovdje nasedaju. Kod ravnopravnih nema straha i ne može biti straha. Kod ravnopravnih nema veličine i manjine. Nema malih i velikih. Oni su ravnopravni. Nejednaki, ali ravnopravni.
I kao što Bog zavisi od čoveka, tako i čovek naravno zavisi od Boga. Kao što Srbija, recimo, u nekom projektovanom smaku sveta koji se zbiva, neprestano se zbiva, zavisi od Rusije, tako i Rusija u tom projektovanom smaku sveta koji se neprestano zbiva i nema svoju potpunu aktualizaciju, svoje potpuno ostvarenje, još ne zavisi od Srbije. Tako sam ja negde shvatao moj odnos i naš odnos sa Rusijom i sa ruskom književnom. Onda kad sam počeo da upadam to, u tu dubinu, postalo mi je sve ovo što mi je škola nudila, ne smešno, naprotiv, čitao sam ja sve to i zapadnu književnost, ali ovo me sve više uvlačilo u sebe. Da, to sam ja, to si ti, to smo mi, to je naš. Nema tamo nekoga ko mi soli pamet odozgo, niko od ovih pisaca i ovih filosofa. Nema autoriteta, kao što Bog nije autoritet za čoveka, jer je suština slobodno jedinstvo u ljubavi. Suština je slobodno prilaženje, a ne prilaženje zbog autoriteta, koji seje sve mogućnost, strah, sve znanje, omnipotentan, kako to kažu u latini, sve moguće. Ne, to ne postoji. I onda postoji primanje koje je razmenom zdravo. I ove moje knjige koje pišu o Harusu, o Verđajevu, o Fjodorovu, o Vrubelju, Andreju Bejevom, o imenima koja mnogima od vas neće ništa značiti, o Hlebnikovu, o Skrjabinu, ali to su velika imena, ne marginalizovana, nego sklonjena na onu stranu. Na onu stranu, s one strane bez duhovnog sveta. I odavde osvetljavaju nas koji vapimo za smisla, čeznemo za smisla. Dakle, eto, to je neki sadržaj ovih mojih knjiga. Ja dam ipak reći sada Dragoslav, on će to mnogo lepše i mnogo bolje i mnogo nadahnutije da kažem. A posle ćemo vidjeti. Izvolite. Sve uvek počinje na samom početku, a u ljudskoj istoriji taj početak svih početaka koji nas je sakupio ovde je Adamov pad. Trenutak kada je čovek opterećen smrću. Svešću o smrti pre svega. I sve od tada pa do danas čovečanstvo pokušava da izađe na kraj sa svojom apsurdnom konačnošću. Sa idejom da sve što radimo, sve što skupljamo, sve što oblačimo, sve što čitamo, u nekom trenutku ostaje bez nas. I završava u nekim čudnim kontejnerima, nikom potrebnim. Ta borba sa apsurdom smrti i sa strahom od smrti stvorila je ono što nazivamo pisanom istorijom čovečanstva. Jer samo tragajući za smislom u životu koji se konačno, zauvek, definitivno i neizbežno završava smrću svakoga od nas. Samo traganjem za smislom mi možemo da uspravimo naše biće, da ojačamo naš korak, da mu damo neki drugi smisao i da se budimo neuplašeni i da zaspivamo sa poverenjem u nekoga ko je uz nas i onda kada mislimo da smo sami. Vladari su pokušavali da smisao nađu u idealnom poretku društva. Jedan od najuspešnijih modela koji su ikada na svetu osmišljeni toga tipa je onaj nad moštima svetog Simeona Mirotočivog, kada Sveti Sava miri svoju dvojicu zavađene braće, ali i spaja crkvu, narod i državu. To je ta potraga za smislom, koja je već 8 vekova
u nekim ostacima sećanja na taj prvobitni smisao s početka 13. veka nas tera da je i dan danas tragamo za pravednijim društvenim poretkom, koji može da osmisli naš život na zemlji i da nas uteši pred haosom i pred smrću. Ratnički stalež je takođe tragao za smislom, nalazeći načina da njihova dobrovoljna smrt bude dokaz da smrti nema. Oni su kroz sve te ratnike i kroz žrtvu za otadžbinu i kroz svoje viteške zavete i potrage za gralom u stvari tragali za tim smislom koji prevazilazi, obesmišljava smrt i nalazi neki drugi ideal u ljudskom srcu, koji može da bude dovoljan da odživimo naše živote neuplašeni, tragajući za slobodom i za nečim mnogo većim od svakodnevice koja nas pritiska. Intelektualci i mudraci su opet tragali za smislom na svoj način, pokušavajući da pronađu kamen mudrosti, da pronađu šifru večnog života. Oni su kroz matematiku, teologiju, simbologiju, filosofiju, književnost, tragali za nekom formulom, za nekom čarobnom rečju koja će uneti svetlost tamo gde je tama, koja će razbiti strah i koja će dati smisao tom svakodnevnom približavanju smrti. Uvek je reč o odnosu prema smrti. I kada je reč o svemu tome, ova knjiga koja je pred nama na svojih 150 strana, sa svojim simboličnim poglavljima koje se zovu Povratak anđela, Bela krila i Crna krila, nam nudi pokušaj odgovora na to pitanje koje čitavo čovečanstvo već hiljadama godina traži. Gde je smisao? Da li je smrt kraj? Kako proći kroz te dveri i ući u ono čemu se nadamo, a bojimo se da ga možda i nema? To je u stvari ono što Vladimir Medenica preko glasova Vrubelja, Belog, Harmsa, ali i Andrejeva, Vedenskog, Hlebnikova, Skljabina, Solovjeva, Brjusova, Vjačeslava Ivanova i drugih proroka koji su na ruskom jeziku izgovarali univerzalne istine. Pokušava da nam kaže i da nam da i da nam objasni i da nas uteši, da nam da ono što nam ne daje čitava kultura, što nam ne pruža više odavno filosofija i što naravno najmanje možemo da očekujemo od politike. To osmišljavanje haosa koji vriji ispod pokorice onog spoljašnjeg privida koji se zove život. I dovoljna je bolest, i dovoljan je rat, dovoljna je saobraćajna nesreća, dovoljna je izdaja prijatelja, da se uverimo koliko je to što mi mislimo da je život i što mislimo da možemo da kontrolišemo, u stvari predstavlja samo prskalicu haosa u našim životima. Veliki Rusi kraja 19. i početka 20. veka su napravili veliko spremanje u duhovnoj i intelektualnoj istoriji čovečanstva. Ne za Rusiju, nego za čitav svet. Oni su nam ponudili metode, tehnike, šifre, neke neobične, utešne reči, posebne umetničke molitve u slikama i u rečenicama, koje mogu da nas odbrane pred smrću,
koje mogu da utišaju tu smrt koja živi u svakom od nas i čeka da izađe i da zapleše u posljednjem danu našeg života. Oni umeju na neki poseban, proročki, vesnički, čudesni način da savladaju taj tajanstveni glas koji nas kopka i plaši i koga nosimo u sebi sve do samog kraja. Oni su to uspeli. Oni su to savladali. I to ne po manastirima, daleko od ljudi, od buke, od života, od meteža, od iskušenja. Ne, nego u sred tog meteža, u sred tog iskušenja. To je taj proročki dar o kome govori Puškin. Nasleđen od Isaije i prvih biblijskih proroka, koji je dobio neki poseban oblik u ruskom carstvu uoči revolucije. Na običnom ruskom jeziku kojem se piše o ljubavi, o gozbama, o životu, bitkama, na tom istom jeziku oni su progovorili one reči koje se ne mogu nigde čuti osim na liturgiji. Ali su na liturgiji sakrivene, nama često nedostupne, predaleke, uvezane u složenu teološku suptilnost pričesti. A oni su jednostavnim rečima, oj, ha, priđi, sedi, brate. Ne samo rečima, nego i slovima. Oni govore da svako slovo ima dušu. Ta duša slova, koja formira njihovu proročku rečenicu, koja daje njihov vesnički, apokaliptički tekst, koji predstavlja šifru pobjede nad smrću. To je ono što nam daju ljudi o kojima piše Vladimir Medenica. Njihovo žitije i portret njihovog dela i objašnjenje kako upotrebiti njihove rečenice na našem jeziku, u našoj sudbini ove 2017. godine. Kako se odbraniti od straha, kako se odbraniti od sumnje, kako se odbraniti od smrti koja treperi i svakog dana pušta jedno kalendarsko zrnce u peščaniku, približavajući nas suočenju sa najvažnijim i posljednjim danom našeg života. Oni se smrti nisu bojali. Ti vedri, nasmejani, neobični ljudi, sa duhovnom porukom, a svetovnim načinom života, sa puno smeha, daleko od moralne vizije savršenog mudraca. Ti čudni anđeli u kaputima sa sve dugmadima, ti neobični proroci. Savremena ruska kultura je prepoznala njihovo učenje, prepoznala je njihove duhovne recepte i njihove savete, prepoznala je njihov harmonični rajski spoj intelektualne i duhovne kulture. Ali ni savremena ruska kultura nije prepoznala onu suštinsku stvar koju je prepoznao Srbin, Vladimir Medenica. Jedini. A on je rekao, i to je početak svega onog najvažnijeg što treba da ponesete sa ove večeri. I to je objašnjenje ove knjige i njenog neverovatnog značaja. Većeg od svih ovih knjiga koje nas okružuju. Zajedno. On je shvatio da oni nisu bili obična zemaljska bića. On je shvatio da sem nas i našeg života postoji svet duhova i anđela koji živi zajedno sa nama, paralelno sa nama. Kao što postoji svet božanske prirode, koga se setimo tek onda kada izbije neki orkan, neka strašna poplava ili zemljotres koji nas podsete na to da nismo gospodari prirode i da priroda nije neki višak, već nešto što postoji zajedno sa nama od samog početka, prateći nas na nama nepoznat način. Taj duhovni svet
On određuje sudbinu ljudi. On određuje događaje. On određuje spas ili propast. I taj duhovni život je realno, iako nevidljivo, prisutan. I o tome svedoče ljudi anđeli. Ti ljudi anđeli, koji su imali samo ljudsku masku, od najfinijeg materijala sačinjenu, ali su je skidali da bi se nakon kratkih života i nakon poruka koje bi nam ostavili, vratili u onaj svet iz koga su došli, gde su zajedno sa drugim anđelima pevali horove novih eona, da bi došli i sišli u život, kao književnici, kao slikari, kao pesnici, kao kompozitori, a u stvari anđeli. I nije slučajno što se ona devojčica iz jedne poznate umetničke porodice molila za Andreja Belog kao za anđela. I svojoj majci govorila, tek je naučila da govori. Dakle, još nije upropaštena lažima govora. I umela je da prepozna ono što samo dečije srce osjeća. Govoreći, čika Andrej Beli, on je anđel. Ti anđeli nam donose svoje poruke. Ali pošto su zaboravili dolaskom na ovaj svet, sve ono iz čega su došli, sem senzibiliteta koji su poneli sa sobom, ti božanski instrumenti za razumevanje najnedostupnijih tajni, ali su zaboravili onaj duhovni zavičaj iz koga su ovde došli. I zato često upadaju u ljudske greške i grehove, u ono što tako liči na sujetu, a tako je daleko od nje. U ono što liči na pad, na greške. A nije to, nego je nesnalaženje tih trapavih, duhovnih bića u ovom neobičnom, užasnom, dosadnom, malograđanskom, lažnom, folirantskom svetu, u kome su oni uneli svetlost u tamu, ne dopuštajući nam da poverujemo u lažnih rešenja, pseudo rešenja, kvazi rešenja. Samo istina, samo lepota, samo pravda, samo čistota, samo bistra voda života pomešana sa njihovim mastilom. Samo čist pogled deteta u genijalnom piscu koji sve nagoveštava i koga danas čitamo preciznije nego oni koji su ga čitali 1906. ili 1912. Bezvremeni. Anđeli u ljudskom obliku, anđeli u kaputima, anđeli u biografijama pisaca, neki drugačiji anđeli od onih koje prizivaju ovdašnji moralisti, koji ništa ne razumeju, a najmanje crkvu koju brane. Ti anđeli, oni svedoče o tome što kao svoj kredo izgovara u završnoj reči ove knjige Vladimir Meljenica. A on kaže da je čitav ovaj svet prožet onostranim. Da je sve zemaljsko prožeto onostranim. I da ne postoji ni umetnost, ni kultura, ni društvo, ni život, ni ljubav, ni prijateljstvo. Ništa. Bez onog onostranog koje tu postoji i tu traje. Od magova do pastira. To onostrano, to anđeosko, to nadljudsko, to nadzemaljsko, to večno, to izvorno nam donose oni o kojima piše naš sabrat, naš sunarodnik i naš prijatelj u ovoj maloj, velikoj knjizi, koje kada bi koštala i $1.000.000, bilo bi malo. Zato što nam daje rešenje onoga o čemu su sanjali alhemičari, vitezovi grala, vladari svih vremena. A što su rekli ruski bogotražitelji
a prepoznao, sažeo, pojednostavio i pred nas stavio Medenica. To je ta tajna. Ne možete se više tako lako plašiti smrti kad pročitate ovu knjigu. Ne možete tako lako pomisliti da su intelektualci ili da je kultura ono što ovdje okuplja velike mase ljudi. Svaka laž, svaka poluistina, svaki trik, svaka zavodljivost nestaju i tope se pred jednostavnom, dečjom istinom ovih jurodivih pisaca. A za jurodive je odavno jedan genijalni Rus rekao da su oni neregularna kozačka vojska Hristovih vojnika. Da, jurodivi. Ti jurodivi, ti bogotražitelji, a ne bogočuvari, bogoimatelji, komentatori i sudije, procenitelji i drugi moralisti i malograđani, već bogotražitelji koji viču, jecaju, pate, tragaju, u sebi nose neku temperaturu koja je veća, viša, skoro smrtonosna, nego što je naša. I žive izvikujući istine, odbacujući iz sebe sve ono što su doneli iz svog nebeskog zavičaja i donoseći zlatnu prašinu večitog sunca, koje su nam oni proneli i ostavili, ta prašina zlatna traje u rečima koje su ostavili i koje odštampani na ruskom i na srpskom i na bilo kom drugom jeziku donose utehu, donose vedrinu, donose uzvišenost, donose jednu drugačiju duhovnu gravitaciju i donose istinu. Istinu o Bogu, istinu o suštini, istinu o ljubavi, istinu o smislu života. O svemu onom što nekakav sistem pokušava da uklopi, ukalupi i odmah upropasti. Ne postoji industrija istine, nego samo mala zanatska radnja u kojoj danonoćno kuckate svojim čekićem i odjekuju delići te istine. Samo za vas. A oni su uspeli da nam je donesu svima. Da nam je objasne svima. Sve je ovdje sadržano. Sve je ovdje sakupljeno. Ovo je čitava antologija najznačajnijih slika, knjiga, rečenica i stihova ruskih jurodivih bogotražitelja, tih anđela u prevelikim, loše skrojenim kaputima, koji su svoje živote završili isto onako kao i Hristos. Raspeti sa malobrojnim učenicima, koji ih nisu razumeli u njihovom vremenu, ali će ih sve više i više i dublje i bolje razumeti u vremenima koja dolaze. Ta vremena koja dolaze najavljuje ovakva knjiga. Ovaj triptih za genija je u stvari molitva za svakog od vas. Jer u srcu svakog od vas počiva taj genije. Onog trenutka kada shvati istinu. Onog trenutka kada nalegnu lepota i pravda na slobodu istine. I kada odbacimo ono tobože važno, zbog čega žurimo odavde ili ne stižemo tamo gdje bi u stvari trebali da budemo. Prioriteti. Šta je gore, šta je dole? Šta je uzvišeno, a šta je besmisleno i degradirano i degenerisano? To sve nam govore jednostavnim, ljudskim i pre svega umetničkim glasom 5. evanđelja i 8. bogotražiteljskog, stvaralačkog dana u kome žive svi ovi naši neznani i znani prijatelji. Te čudne kombinacije velike i svete Rusije u njihovoj kulturi, koja nije odbacila pravoslavne odjeke i evanđelske istine, prihvatajući modernu europsku kulturu. Naučili su nemački jezik, studirali kod Kantovih učenika, a ostali verni svojoj Rusiji.
razumevajući tu duboku istinu, koju su umeli da kažu na način koji su mogli da čuju čak i oni sa zagađenim umom intelektualaca koji misle da sve znaju, a samo su naučili da postavljaju pitanja, ne naučivši da daju ni jedan jedini odgovor na sva ta silna pitanja. Ovo je knjiga odgovora, ovo je knjiga proročka, ovo je knjiga apokaliptička, ovo je knjiga čudna, drska. Ovo je knjiga onih anđela koje neuki prepoznaju i vide kao demona. Onih koji ne čeznu za vašim aplauzima i za ocenom o njihovoj pravovernosti, jer se oni ne dokazuju i ne prikazuju i ne pravdaju ljudskom rodu, pošto njemu ni ne pripadaju. A za njega su živeli i ostavili za njega i za nas poruke za večnost. Hvala. Nema reči kojim se može zahvaliti Dragoslavu na ovakvim rečima. Iako neka skromnost u meni odbija mnogo toga što je on rekao, neka neskromnost prihvata to što je on rekao. Prihvata zato što je u njemu odjeknulo ono što je u meni odjekivalo dok sam čitao te ruske pisce o kojima govorim. Prihvata zato što je u njemu ono uduhnuto, nadahnuto, što i mene nosilo dok sam pisao, dok sam pravio stvari, razmišljao, to i nije pisano, ne znam ni kako je nastalo. Jer ja nisam pisao. Pokušao sam da vam objasnim zašto se bavim pisanjem, da bih na neki način, umjesto te reklame koja izostaje tamo gdje je mesto i gdje bi ljudi mogli da se obavesti, da, izašao je neki Berđajev smisao stvaralaštva, 8. dan stvaranja, zajednički 8. dan stvaranja. Jednog jedinog, jedinstvenog subjekta stvaranja, koji nije ni Bog, ni čovjek, ni priroda, nego je zajedno, trojičan, i Bog, i čovjek, i priroda. Kosmoteoantropologija, to je delo zajedničko. Ličnost je sabor, a ona se stvara upravo prenošenjem duha, nadahnućem. Zato svaka tuđa reč ometa razumevanje smisla. Inspiracija ne govori koliko govori nadahnuće. Dah, vazduh, duh, diše, živi. Je li živ? Diše. To su sinonimi. Duh i život su sinonimi. Nadahnuće je uzajamno oživljavanje. I svaka onda tu pohvala ne pada težno. I ne gađa na skromnost i neskromnost. Nego se prihvata, jer je to ono što vas nosi, što sve nas nosi u toj žeđi, žudnji za zajedničku, zabornom ličnošću. Da budemo jedno u svemu i svi u jednom. Da budemo zajedno, da budemo crkva, da budemo slovesna bića. Tako da ovo Dragoslavljevo, njegov ovaj govor, njegov način izlaganja, a ovo je 3. put da govori o ovoj knjizi, svaki put različito, i to je bio moj san, svaki put različito, inače nemoj govoriti. Suštinski isto, ali različito. Druga sredina, drugi ljudi, nadahnjivači i duh koji bitiše među nama je ipak drugačiji, osoben. Nema ličnosti bez osobenosti, ali nema ličnosti ni bez zajedništva. I pogrešno je osobu nazivati ličnošću, individuum, individualizam. Ne. Samo to je bezlično, to je put u propast. Kao što je pogrešno neke zajedničke, apsolutne vrednosti, recimo božanske vrednosti, uobrazimo mi da imamo neke vrline, nekakav visoki moral, visoki ukus, visoki stil uopšte u životu. I onda to smatramo nečim što je svedok i dokaz naše ličnosti. Ne, apsolutno ne. Nego slobodno jedinstvo u ljubavi, osoba u zajednici, u savezu,
u ljubavi, a Sveti Duh živi i diše među nama. Gde hoće, ne samo u mestima predviđenim istorijom teoloških, religijskih institucija i tako dalje, ideje, ne samo u hramovima, nego svuda, u prirodi, u porodičnom nekom jadnom kućerku, u ovoj biblioteci, Duh živi i diše, gde hoće, slobodan je. I ukoliko dišemo, a dišemo, ali odbijamo da u vazduhu priznamo Duh Sveti, tada ćemo moći ili ne moći da budemo ličnosti, da budemo nadahnjivači i da jedni od drugih primamo darove. Bez ikakvog ustezanja, bez ikakvog izvinjavanja, bez ikakvog opravdavanja. Nemoj, ne, nije, da, ipak je to preterano. Nije preterano uopšte, jer je on to tako doživeo i tako rekao i tako posvjedočio. Šta sad ja imam tu da se stidim, da se sklanjam? Kao što se nisam sklanjao pred ovim ljudima, ali sam uvek imao poruku tih anđela, jer oni, iako u zaboravu svoga nebeskoga staništa, nebeske obitelji, ipak se nejasno, nesvesno sećaju zemlje svoga pravoga porekla. Tako i svi mi sećamo se zavičaja. Sećamo se i najlepše ono uspomena. Uspomena je jedinstvo starca, sete i deteta radost. Radost i sete. Tuga i radost u jednome biću, u biću uspomene. To je ono što nas na kraju, u predvorju smrti ispunjava. I posljednja poruka ove knjige, onako kako sam je ja doživeo kao čitalac, kao onaj koji je nadahnut od tih drugih, koji nisu obrazili, kao mnogi naši pisci i svetski pisci bestsellera. Da, ja sam to napisao, ja sam to stvorio, ja primam nagradu. Ne sluša više glas tvorca. Ne, čekaj, to nije tvoje, nije ni moje, iako sam te ja stvorio, iako sam te ja nadahnuo. Ipak si ti slobodno biće. Nije ni tvoje, nije ni moje, to je naše. Tako sam ja negde učio od ovih. Da, nije moje. To što sam ja napisao nije moje. Jer mi je taj genij, taj anđel, koji ipak nezaboravljeno stoji u odnosu sa svojim pravim ocem, Bogom, to rekao. Ne, nije to tvoje, nije ni moje, to je naše, to je zajedničko. To je taj duh koji živi i diše gde hoće. Duh slobode, duh nadahnuća. Takav duh, po mom dubokom, glupo je to, kao i ono želim da verujem, ili ne znam ja. Po mom istinskom uverenju, jer istina i vera, to je jedno isto. Vera je istina. U osnovi reči vere je istina. Veritas na latinskom osnovu. Vera, vernost. Verno je to prikazao. Verodostojnost. To je istina. U osnovi toga stoji spoznaja ličnosti i jedna spoznaja kroz uspomenu, kroz sećanje na sve ove pisce, na sve ljude drage s kojima sam živeo i s kojima sam delio retke trenutke prepoznavanja, ali smo se uvek nalazili, kao što smo se našli i ja i Dragoslav. Mnogo godina posle one prave mladosti, prave istinske mladosti. Da se prepoznamo negde, da kažem da, to je to. Bez ikakvih drugih objašnjenja, dokazivanja i koje čega. Da, to je to. To je prava stvar. I u toj konačnoj spoznaji mislim da, prosto rečeno, onako kako bi samo neki anđel u prevelikom modelu mogao da kaže, kao što bi to reče Dragoslav. Ako čovjek ne poteti pred kraj života, džaba je živeo. Mislim da je to neka poruka ove godine. Hvala vam što ste preslušali ovo. Možete pogledati priče, nije obavezno uopšte da se kupuje. Hvala i vama, vi ste nam svima doneli veliki praznik za naše duše, jer se slažemo. Da, je li ima neko pitanje možda? Nema tu pitanja. Možete ovako o tim
tim nekim ljudima, recimo sadržaj, da malo konkretizujemo stvar. Ako ne, u vezi sa istinom koja je dosta potencijana ovdje i ostalo, da otprilike dok istina oboje cipele, laž obiđe ceo svet. Toliko istina. I nemaju vrednosti. znate kako? Jer je gotovo mi nema. Znate kako, mislim, ako... Pitanje završeno, to. Da. I konstatacije. Pa znate kako, sva je suština u tome da postojanje ličnošću znači uobličavanje. Uobličavanje znači obrazovanje. Obrazovanje znači bivati u istini, u ličnosti, jer je nedeljivo pitanje ličnosti i pitanje istine. I pitanje vere. Jer je sve rešeno onog trenutka kada Pontije Pilat gordo postavlja šta je istina. Ne doseća se da je pitanje u stvari ko je istina. Kada pitamo ko je istina, kada spoznamo tajnu ličnosti, kada spoznamo tajnu obličavanja, obrazovanja, tada ćemo shvatiti da su sve ovo što smo mi dugo nazivali formalna doslednost, apsolutna neprotivrečnost, Aristotelovi principi, logike i tako dalje. Nešto za niži svet, a da je uobličavanje, u punoći u celini. U punoći u celini znači upravo postajanje tim subjektom stvaranja. Jer ako postanete trojni subjekt, ako ste po uzoru na našeg Boga, vi niste jednoobraženi, mi ne shvatamo suštinu naše vere uopšte. Mi ne shvatamo da je naša vera u trojičnog Boga. Mi ne shvatamo da ima nešto izvan monoteizma u našoj veri. Upravo sad dovršavam knjigu pisca koji je Dragoslavu najomiljeniji među svim tim Rusima, Vjačeslava Ivanova, Dionis i Pradionis, o dionijskim starim grčkim religijama i kulturama. I on tu vidi ono što sam ja naslučivao. Tek kad sada čitam, zaista na pravi način, jer to je toliko složeno bilo na ruskom, a prevodilac je izvanredan. Sreća. Sreća naša ostaje. Tek sada vidim da taj modus koji zacepi neka stručna svest progresivnog razvoja, malte ne judeo-hrišćanstvo i starog zaveta, novi zavet, da je mnogo zaslužnija stara Grčka bila, jer je u iščekivanju Hrista živela, kao i slovenska plemena. Da je u njihovim religijama, u njihovom politeizmu bilo uznačeno mnogo više nego u jevrejskom judaizmu. Zato što je ono monoteizam. Jedan. I načelo jednog je primarno za sve, za filosofe, za politiku, za teologiju, za bilo šta. Jedan koren. Nema više. Čim je jedan, to je gotovo. Nema tu slobodnog jedinstva u ljubavi, u veri, u svetu trojicu. Trojica su Bog, a ne jedan Bog. Pogrešno je odmah na početku progovoreno da objavio je sebe jedan Bog, ja sam onaj koji jesam kao ličnost. Odjednom su u ja videli ličnost. U ja i samo ja. Nema, kakav je to Bog, pita jedan od ovih anđela u velikim, preogromnim kaputima, sa ponekad i velikim dugmadima, pa liče na klovnu, pa se mnogi ismevaju sa njim. A ovi neće da pomisle, da uopšte uzmu u razmatranje ovakvu rusku istoriju, filosofiju. Jer to ne pripada školi, ne pripada jednom, ne pripada sistemu. To je slobodno jedinstvo u veri u svetu trojicu. Mi treba da shvatimo da je naš Bog trojičan Bog, da je naš Bog Bogo čovjek, da naš Bog ništa nema od tih atributa jednosti, svemoć, i da na putu jednog i na putu ja nema ličnosti. To potpuno promašen, pogrešan put. I taj put kojim idemo polako naplaćuje našu naivnost. Jer nam je istina pred očima. Tako ta laž može da provali čas posle. Pred očima rečeno, trojica u jednom, 3 lica, jer samo u zajednici može da struji duh ljubavi. Kakav je odnos tog jednog svemogućeg prema svemu ostalom? Nikakav. Apstraktan. Ništa tu nema. Zato laž religija, laž vera sve vreme.
Zato izostanak istine u našim životima. Zato jedno normalno priznanje da sam niko i ništa, beda, ljudska, ništa ne obražavam, ne znam, grešan, ali sam ipak crkven. Ipak ću se spasti. Jedna strašna vera. Mimo svega konkretno i ovoga što živim i što jesam. To je ta uteha trojičnog, to je ta uteha Boga čovjeka, to je ta uteha dve prirode u jednoj ličnosti. To je pokazatelj da ono malo mačence i ono kućence i onu jadnu travku i živoljku i drvo što nam život daje, jer je drvo suština slike odnosa prirode prema Bogu. Drvo nikome život ne jede, ništa ne uzima da bi živelo, da bi raslo, da bi se razvijalo i granalo. Bilo lepo, predivno i šumorilo, disalo vetrom, razgovaralo na najlepši način. Drvo svima život daje. Daje život pticama, daje život životinjama, daje zaklon čovjeku, daje svoje telo kao gorivo i da bismo se ogreli, kao hranu nam, daje voće, daje povrće i daje ono najvažnije, drvo u odnosu prema svome Bogu, nikoga ne jede, a svima život daje. Drvo uzor za svakog svetitelja našeg, najsvetijeg našeg svetitelja. Uzor, nikoga ne jede, svima život daruje. Zato što živi u direktnom odnosu sa svojim Bogom suncem. I kroz fotosintezu stvara sve što mu je potrebno. Drvo udiše ugljen dioksid, a izdiše vazduh života, kiselnik. Mi ne shvatamo tu mističnu vezu onoga što je najočiglednije. Jer je nikad nismo ni uzdigli do nekog nivoa. Jer smo uvek ispali iz sveta dečijeg. Ispali pre vremena. I sada jedino što nas može spasti, nije to vapaj za natalitetu, da bismo bili moćni jaki, da bismo imali 20-30 miliona, pa se obračunavali s ovim našim, da tako kažem, manje rod. To je vapaj za smisl, za detetom koje progovara kao i on, jer je dete, anđel. Za njegovim brbljanjem i njegovim smehom. To je nama potrebno. Neko da nas vaskrsne u ovoj uspodi. Došli smo na rub, na kraj. Zato smrt nije strašna. Vaskrsavamo u deci. I vaskrsavamo konačno. Ne kao ovakvi pojedinci. To nikada ne može biti. Vaskrsavamo saborno kao zajednica ljubavi. Toliko u istini. Kada se sve izmeni, kada mi počnemo u svim svojim ustanovama, i u školi, i u crkvi, i na televiziji, ne znam nija šta sve spada u te ustanove, ono što te ustanovljuje, utvrđuje, zato je i reč institucija loša reč. Treba je prevesti da bi se shvatio smisao. Ustanova, ustanoviti, utvrditi, učvrstiti. Kada sve ustanove krenu, ne putem dualnog obrazovanja, pazite taj projekat, kvarenje odmah u početku, bez obzira kolike bi to koristi ili benefite donelo. Ono je pokvareno u samom svom početku, u samom svom sklopu. Dualno jedna bedna, prosečna, ništavna, nikakva latinska reč. Nije zaslužili ni da je pljujemo, niti da je pogledamo. Dvojna, dvostruka. Kad bi rekli dvostruko, dvojno obrazovanje, sumnja bi odmah, ta zdrava zmijska sumnja nagrizla naše uho. Jer je to, kako je to dvojno obrazovanje? Ako je obraz, lice, ličnost, ako je obrazovanje, obličavanje, kakva je to dvostruka ličnost? Lako logika dođe, nađe put, jezik te sam vodi. Zato su nam ovi pisci potrebniji nego voda trenutno. Potrebniji i potrebni kao vazduh, duh, jer oni to jesu. Zato što oni svedoče na pravi način i pravi jezik ono što mi gubimo. To je nemar jedan strašan. Kada sve to, onda je prosto. Onda se u celom društvu i celoj zajednici zbiva preobražaj kao i u svakome pojedinačno. Kad krene na put obličavanja. Ako ne, onda se nemojte hvatati za te uzvišene reči. Kao što su ljubav, ličnost, sloboda i tako da. I to mora svima nama biti jasno. Svakom. I meni je svakog dana jasno. Ali nekako me nosi nešto. Nosi me nešto u kaljuzi, u potonuću u kome živim svakog dana, svako od nas. Može da sastavlja dnevnik, beskonačne spise, kako reče Umberto Eco u nazivu svoje knjige. Beskonačne spise svoje kaljuge, svoga blata i svoga posrnuća.
Ali to dete do koga sam konačno dopreo zahvaljujući upravo razmnožavanju prirode. Pa mi se smeju, pa ne znam ni ja šta pričaju, koje su to reči, koji je to jezik. Predivan, oslobađa okoštalost, oslobađa šeme, oslobađa gluposti, oslobađa idiotizma. Htio sam reći još nešto samo u prilog istini, da sam apsolutno apologeta istine. Vi ste izostavili da kažete, jako ste briljantan govornik i vi kolega, nijednu grešku niste napravili, vrlo talentovani. Istina je norma tebe i lažnosti. Tako da je sve To je Spinoza. Ali Spinoza je rekao Bog ili priroda. Znači na jedan način isključivanja, opredeljivanja za idealizam ili za materializam, da ostane neopredeljen. On je u stvari rekao ovdje suštini. Mi zajedno, priroda, Bog i mi ljudi, spojeni u prirodu. Samo takvo uvažavanje može biti prava tolerancija. Od ove tolerancije koje su nam prosipali godinama, odjednom nestade ta reč, jeste primetili? Godinama je bila tolerancija u žiži, u fokusu, kako je. Tolerancija pa tolerancija. Odjednom nestade. Samo tako možemo biti trpeljivi prema svima nama, ako budemo trpeljivi ili skloni da uvažimo i ono najniže, ono što nas hrani, što nas održava, što nam živote svoje daje. Mislim o onoj zahvalnosti Bogu što je dao za monaškom trpezom ili za trpezom da je svešten. Tu je rečena živa istina, koja je pomalo umrtljena našim, ne sveštenik, što tera besta kola ili ne znam nije i on to mulja i prevrće, ali je to. Hvala ti Bože na ovoj kraju. To se mi zahvaljujemo i pilićima, i živuljkama, i ribama, i travi, i sve. Kad to budemo sposobni, da se najniže zahvaljujemo, tada ćemo možda moći da pođemo tim putem. Ja opet sad preterujem, daj vidjeti. Ja bih rekla da bi čovjek prepoznao u drugom čovjeku anđela, on i sam mora imati anđelsku prirodu. Tako da možemo reći da su anđeli česte nama. I kao što me naučio Jusuf Mahić, sad je ambasador, Bog hvala, dakle ne nam nego Bog hvala, što smo večeras bili. A i nam. I nam. Šta fali? A i svima. Idemo reći.